Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Kaže njegova majka, a to je majka svakoga od nas. Kaže njegova majka ga nosi iz slabosti u slabost. Ovako Gospodar nebesa i zemlje kaže u ovom kuranskom ajetu. Kaže njegova majka ga nosi u mukama i njeno zdravlje trpi. وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْنِ. A nakon toga, nakon što dođu porođajni bolovi i muke, nakon toga ona ga, kaže, doji do 2 godine. Pa opet njeno zdravlje trpi. I opet muka. I opet neispavane noći. I opet majka ostaje budna da bi ti spavao. Opet majka svašta ponešto trpi da ti to ne bi trpio. I onda kaže Gospodar nebesa i zemlje, eniškur li, kaže da bi meni ili meni budite zahvalni. Dakle, Gospodaru nebesa i zemlje budite zahvalni, prije svega. Wali walidejke. I kaže, budite zahvalni svojim roditeljima. Wa ilejel nasir. A meni ćete se, kaže, svi svakako vratiti. Pa je Gospodar nebesa i zemlje u ova 2 kuranska ajeta koja smo citirali, u prvome je dao pravo roditeljima nakon svojega prava. A u drugome je naredio čovjeku da bude zahvalan svojim roditeljima. Nakon što je zahvalan njemu, Gospodaru nebesa i zemlje, koji je sve što znamo i što ne znamo stvorio. I zbog toga majka i opet majka. I ovo su riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme kao odgovor onome čovjeku koji ga je pitao: Allahov poslaniče, ko je ili kome sam ja najviše dužan dobročinstvo da činim? Pa je kazao poslanik alejhi salatu vesselam: tvojoj majci. Pa opet kaže tvojoj majci. I opet nakon toga tvojoj majci. A nakon toga kaže tvojeme ocu. Pa je 3 puta poslanik alejhi salatu vesselam spomenuo majku. Obavezno dobročinstvo prema majci. Zbog svih ovih stvari koje smo naveli i zbog puno drugih stvari koje ja i ti nikada znat nećemo. Sve to što je majka proživjela dok se nismo rodili i nakon što smo se rodili, mi se ničega toga ne sjećamo. A dobročinstvo roditeljima po ovoj našoj lijepoj vjeri moramo činiti. To dobročinstvo podrazumijeva jedan spektar stvari, dakle puno stvari, između ostaloga. Lijepo ponašanje prema njima. Lijepe riječi koje ćemo im govoriti. Plemenite riječi, birane riječi. Ne podizanje glasa na njih. Ne sikiranje njih. Sakrivanje, čak kaže ulema, kaže, od dobročinstva prema roditeljima jeste da kada te pitaju roditelji kako si, da si u najvećim mukama i bolovima kažeš im dobro sam. Jer od toga što će se oni sekirati oko toga da li si bolestan, da li imaš neke druge probleme, nemaš ti ništa od te njihove sekiracije. A samo ćeš njih, dakle, nasekirati. Pa kaže od dobročinstva prema roditeljima jeste i to da sakriješ, dakle, sakriješ od njih to svoje stanje ako si bolestan ili slično tome. I zbog toga se prenosi od nekih učenjaka da jedan od njih je bio jako bolestan. Jako bolestan. Nije mogao iz kreveta da ustane. Pa su mu najavili da mu majka dolazi kući. Pa je kazao svojoj porodici da ga spreme. Da ga lijepo obuku, da ga umiju, da ga podignu iz kreveta, da dočeka svoju majku. Pa je dočekao tako majku i nakon što je majka otišla iz kuće, kaže, onesvijestio se. Dakle, nekako je izdržao, te bolove i muke dok je majka bila tu. Zašto? Da je ne bi sikirao. Da ne bi, dakle, njoj nekakvu sekiraciju bespotrebnu priredio. I ovo je od dobročinstva prema roditeljima. Da čovjek ne sekira svoje roditelje. Ovoj omladini se obraćamo. Nemojte da pravite probleme u školama i na ulici i tome slično. Sve to sekira naše roditelje. Svaki problem kojega ti napraviš, to je velika sekiracija roditeljima.
možda ti nisi svjestan toga, možda je ovo sad nešto što će ući na jedno uho i izaći na drugo, ali Boga mi šerijatski si odgovoran zasigurno. Ako imaš 12, 13, 15 godina, vrlo je moguće i vjerovatno da si šerijatski odgovoran i da si svjestan tih stvari. Pa dobro pripazi kako ćeš se obraćati svojim roditeljima i šta ćeš im kući donositi. Na kraju krajeva i od ocjena i škole i ostali stvari koje mogu da sekiraju tvoje roditelje.